ilawan ong bawan ba arden ong ba kimsya amala na video nang ni kamlong anum syara Hanya meninggal asang gadar perak na ngut yo complain immediately na po. How karmakan al sunding ban sih. They don't book li complain tu tinggal kerja. Ni request mbak bagi suatu hal habe mah bala dai ka free zone tu balik ni sak dengan buat tu. Yo one problem sih ya. MD no dan not at all. Not at all. Dan bo funga menil da meeting ka tu. Dan bo phone dan security dan menil arba yang meeting ka tu. Apa yo sisa yo pilih pakai lam sar ni la lek boleh man lek. Ik bo pilih pada kuai dai tu pau dai sa bayar mbak. Akut meeting meni yo saya yo lai banyu pai ba pilih nder ko ta. Ho don katukan ni kiba ya terwasa terwakwa ya itu kepada ya ngimong dah. Don kiba sedang mensong. Don berkomplain apa hokal market kan. Ini saya kipeni gitu kan. Actually gitu kiba su kumba dekor kubo su lay atat day atat barasa day atat katum lay katum kumi katum bentor dah. Don kiba sedang pelang menyong memenin. Tinggi yo no komplain immediately ne pok hokal market agak solution kong balai bisa kita ngim yo ibat hani ko officer cuma kila itu imdai bapli gitu barasa ra dut para kwaira. Waktu kami gitu ya bet. Fikir tamdai magar kadon bor non bom film lam non kambak lai ke bor. You have to act accordingly as it is. As you should act. Kemudian kami fikir lo petang kau itu. Ni dek leader jeng pai ba. Ngimdai menlek politik ya kabam dai menlek politics. Simple as that. Ngalaungi pi kerja menin ala kon meeting ek bepeli kepada kor kubor kepada desa rak ketliga sebalik kumtu bara rak kwai ngim ku begitu ngatre hane menin kadon di balamut bani pelang bani song pra kana ngut tingia ku komplain neki pra hokari tinap karya no kan kata ada guilty mur bancu pincu lekat kebalik bani perkara ke politik is not now the politics on 2028 mende bele politik bamle